Nin kesengi ke KSU-EJHDU Hills District Unit hapo iya akmat upan weltong per Environment Secretary Uskem Lapasam Organizing Secretary ke KSU narpo Circle dehir ki chaduk malidor wo pai yeman ilong usrok ba NH-6 hay wada sedang nadu nalum chnong cha malidor wada chem wada ikre wada sedang haduk suna perdi. Kasing da ongko wa ikre mani wa habra kam tam hatong seng wada siang da ikendau bilat du chiliang. Wei da don hi kam tu wei ini irukom kre wan ra don hi iye sa akut kari man kesengi ne daw wam ki wa pelai kari kat wa ikre na sona perdi cha malidor wan iwan iwan le. Dong le wa da du ikre ya kilir narut sarong de wa keli che wan o kontraktor wa chimkti wa kure sarong na du thang sky lum chnong malidor. Cuk da ong wa kat kam watip ikre na du na thang sky chaduk malidor NHAI da ikti ko hakad Dhar Construction Company tang wa usurong man wa langam kiau wela da kamni wela ikti ka NHAI ye kre chakiwi ki wa biang kitir kitar wa kre kaseng da ong gale watip ko wa kani ka company kre sorok ko kaleng we biang di ko ki wa kre wa ki kor wa kre yau ni usurong de wa kali sakat wan umat ki pajba ye ikhor we sorok to wa dadap lapho we kamon ulai tho exam ki khana ki khonbo wa khana yo akujut ki nei lapho wa charkhai wa mi na usarok hachilenter na thang sky chadu malidor kat wana do thang sky chadu jawai bypass da pengkre da ka BPPL we ikre hau ni usurok man wa lai chai da ong kaseng da wa ka na ka sarkar wa ka NHAI wa khana che go wala da open kre ne mpen kre khana wa kaseng utip ko wo le ye wa kam ki pajba da ud da khanyum gi man kasengi ki ba kujut wa chitom chempap ki wo batai ne ba uwi wat wa ye cha i ben usarok ba ha ka sarkar wa ka NHAI we da tip kaseng le duna ka mang poisa wo chna ya uni usrong ini le na area donas na muluk ni le tausi agak ini tahu dah bahan yang menjadi tak isi sok tidak begini ini dah tahu apa area melidor ini tahu tu rahsia baik kerana itu si liput tam kami truk renang tan di ini dia melidor ini tak hausi kan sebab mungkin turun di tahun kita hausi kan sinafrok ini kawan mau naik mereka ini dah hadir ya alhamdulillah ini surat hausi tampak dari hitam dia